Indaba enkulu laphana ku-online music kamaskandi Mlando ayenzayo usuku nosuku. Izolo kukhiphe uFalabo phakathi kwamabili ekhipha-ke icwecwe lakhe elinezingoma eziwu-12. Isihloko secwecwe ithi into engidinayo. Ey'ngomeni zakhe eziwu-12 zisebenze ngamandla ngoba after 24 hours, after one day ikhiphile i-album yakhe laphana ku-YouTube, ikwazile ukuthi ishaye 760,835 wama-views laphana ku-YouTube. Okungumlando-ke lo egameni likaFalabo. Yize i-album yakhe edlulile yasebenza kahle kakhulu, inyuka endala, yakhipha imilando, yakhuphwa kakhulu laphana ku-Spotify. Siyazi ukuthi wathola wonke ama-awards akwa-RISA okumele awathole, right? Uma sibheka-ke ey'ngomeni ezenze kahle kakhulu ukuthi zime kanjani, iy'ngoma ezinjengalezi zonke ziphelele lapho abaniy'bona nje ethi ngeke ngikhulume nawe, ingoma nje ukuthi save sahlukana, siqhathwa yiwo amaxuku, iy'ngoma ey'njengalezo ey'hambe phambili. Uma uwelela ngaphesheya uyabona ukuthi anokhetha kahle ziko-68K. Into engidinayo ina-98, ngesikhathi ngenza le vidiyo ibina-98K. Wena uthi uma ufika usuyibuka izobe isidlulile kule namba. Inqola ina-87K, yangena lento ina-81K. Ama-views lawa amahle kakhulu ukuthi after 24 hours akwazi ukushaya u-80K abangaka ngesikhathi esincane kangaka. Okukhombisayo ukuthi izinga likamaskandi ku-streaming online selikhuphuke ngenye indlela. Singagcini ngokuthi-ke sibheke-ke la umsebenzi kaFalabo uhamba kahle kakhulu. Okunye okube sekuvela khona emini khathasemini ukuthi ena i-album zokuthi ngifuna iy'nto zami, bathi-ke ihleli lapha ku-number 2 ku-Spotify Weekly Album Chart ngama-streams awu-2,941,000 evikini lesi-4 ishaye nje 2.9 million wama-streams evikini lesi-4. Awabali amaviki amawu-3 asephumile, isihleli u-number 2. Bathi it becomes the second largest fourth week stream for any album in SA Spotify history. Kona wonke ama-album aseke abakhona, i-album le ithi ihlale ku-number 2 ngokuthi istrinywe kakhulu ngeviki lesi-4 iphumile. Umlando omusha-ke loyo egameni-ke likaMzukulu, right? Siphinde sibheke bani, sibheke ubani umphathi wohlelo u-MC laphana bathini iy'ntaba zokhahlamba by umphathi wohlelo MC featuring Shengo Sehlalankosi and Mjolisi. Officially reaches a new peak at number 5 on the SASport Daily Chart with 77.71 streams, its highest daily streams ever. Ingoma-ke kamfowethu laphana insizwa le, umphathi wohlelo naye futhi icula naye ubani uShenge. Njengoba niyazi ukuthi uShenge kwi-high rotation benaye laphana uMjolisi. Ama-artist afeaturishe kakhulu ku-2025, iy'ngoma ey'ningi laphana ey'gcwele online zifaka lezi nsizwa, okusho ukuthi bayayibona-ke ithalente lazo. Baya-recognize ukuthi ena ikuphi ezingakwenza engomeni yakho uma uyifake lezi nsizwa. Bathi-ke le ngoma-ke ikhuphule laphana ku-number 5 kune-top 200 lapha ku-Spotify. Ungaze uyibuze ukuthi why lento i-important umuntu ukuthi akhulume ngayo. Kune-top 200 lapha ku-Spotify. Into ebhekwa kakhulu i-top 50 kuya ku-number 1. You understand? So kuyaye kubhekakala ukuthi ubani ukunamba bani, especially endebeni kamaskandi. Manje le nsizwa ikwazile ukuthi-ke ngosuku ishaye 77,000 ama-streams nge-one day, ihlanganise-ke namanye-ke ini ama-streams ezinye iy'nsuku. Ingoma-ke ine-number ethize-ke kodwa-ke ngosuku oluyi-one ikwazi ukuthi ishaye le number le. Kodwa uma uthi uya laphana ku-YouTube uyobheka-ke umsebenzi wale nsizwa, uyathola ukuthi no, ingoma ithi 788K laphana kubani, ku-YouTube. Ingoma iphume ngeyi-10 zikaNovemba, ihleli laphana ku-number 1 kuma-trending charts. Singazi-ke noma kube sekushintshile yini. So sibonge nje ukuthi le nsizwa iqhamuke esikhaleni yazohla nje i-trend kungazelele muntu. Niyabona-ke ukuthi uma kulimala into yomunye umuntu kodwa ukhona obesevuka ethola ithuba lokuthi naye aziveze. Ukuthi kuphume iy'ngoma kaMthandeni kube yinto embi nebuhlungu kakhulu, kodwa uyabona ukuthi seku-alawe omunye umuntu obenganakekile mhlawumbe obengakalutholi ithuba nangelinye ilanga ukuthi ena asondele naye abonakale ukuthi hawu nawe ukhona, nawe futhi ucula kahle, nawe futhi uhamba ngendlela okuyiyonayona.
ngoba kunzima bafethu ukuvelela endaweni yo-music, especially umaskandi kunzima kakhulu, imali ayikho laphana. Kodwa-ke insizwa siyibongile kakhulu ukuthi ena umsebenzi wayo bawu-recognize-a and uyabonakala. So bekuyilokho befuna ukukhuluma-ke ngomsebenzi kaFalabo kahle kahle, kwase kuwukuthi-ke sesiya-eda-ke nabanye abantu. I-album yakhe ishaye more than 760,000 wama-views laphana ku-YouTube, ko-Spotify. Kuzobonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ena information siyiqokobezela kanjani. Bekuyilokho nje ngazama ukuthi kuzobongisa kakhulu kule nsizwa-ke yakwaKhuzayo uFalabo. Sibonga kakhulu Magic Fingers, kusuke kusho bani uKhuzani laphana memteketisi uma esembonga laphana ey'bongweni. Nisakahle siyodibana ngokuzayo.